Voin ni somni pali November sang ni somni pahnia Qatar FIFA World Cup in machon turte an sul nu le be bom toy fel dawin soi vele don ta ila voin tlai dar thum le achan ve a hian Switzerland le Cameroon te anin machon dona anni pahni hi group G a Brazil le Serbia tenen om ho ni in Switzerland le Cameroon hi World Cup anin machon masak ber tur ani dona Switzerland tan big phei chuan FIFA World Cup African team an machon voi ni na tur chau ani kumsang ni paruk World Cup khan Switzerland hian African ram Togo machonin Sydney fain an chaka kha World Cup African ram an machon om chhun alani Switzerland hian World Cup tum som pahni an qualify na che ni in azona tumnga an khelna ani ta boka anram chanchina World Cup an khel zone reiber tum an tong mek kumsa khazakwa somthum pali le sankhazakwa somthum pariata khan quarter final lutin kumsa khazakwa somnga palia po quarter final an lut le a kumsa khazakwa somruk pahni le sankhazakwa somruk paruka group stage paltlang lawin kumsa khazakwa somkwa pali le sangni paruka khan round of 16 anin pet kaya sangni soma khan group stage paltlang lawin sangni som pali le sangni som pariat World Cup na nung pahnia khan round of 16 anin langkai boka an record en hian group stage an paltlang photo awangin kumina po hian Switzerland hi da niam ngot thei an ni big lova chuwangin Cameroon tan hian a har sanek mai thei Cameroon hi kumsa khazakwa somthuma tanga sangkhazakwa somnga pariat thleng khan World Cup masa tumruka khan an mani ram mingin World Cup an khel ngai lova European ram France an betel thina France ram nuaya peng khat angin an om ve thina French Cameroon an ti thin kha chumi nuwa asangin an tel ve ta chowa Cameroon ti ming ang hian kumsang khazakwa somret pahni atang khan World Cup an khel ve ta a kumsang khazakwa somkwa quarter final an thleng ti lo chu Cameroon hian World Cup group stage an lapal tlangai lova kum in hi Cameroon anga World Cup tumriat an khelna ania he in elna hian mi khwalu tuktur an ni big lo zan in daruk le achan veya hian Uruguay World Cup champion masaber le Asian rama football thiamber pola soithin South Korea anin machon dona anni hi Portugal le Ghana tenen group khata om howan nia anni pahni hi World Cup hian tumni an lawin machon to a kumsang khazakwa somko a khan group stage a tho hian Uruguay hi sikhat final chaka kumsang ni soma khan round of 16 a in machon le in Uruguay hi gol ni gol khatin an chak le a tun tum hi World Cup anin machon tum thum na tur ani Uruguay hi World Cup tum som pali an khelna ani don ta a azona tumli an khelna tur ni tabokin kumsang khazakwa somruk pahni atanga sangkhazakwa somsari palia khan Uruguay hian azonin World Cup tumli an khel to a khami nuwa azona tumli World Cup an khel le masak ber ani don tabok Uruguay hi World Cup match an khel na nung tumria ta tumruk chakin tumni an tloma mase World Cup an khel na nung pasaria an match masabera tum khat chau an chak thunga an king puite tumthum draw in tumthum an tlomani South Korea hian World Cup tum som pakhat an khel na tur ni ve thungin Asia rama anni aya World Cup khel ngun anom lova azonin tum som an khelna ni bokin South Korea aya World Cup khel zone reichu Brazil Germany Argentina le Spain te chau anni South Korea hian Asia khomol pui hi football a choi sang ti lo rual ani lo kumsang khazakwa somnga palia khan group stage an paltlang lova kumsang khazakwa songret paruk atang khan la in lan ta charcharin heti chung hian sangni pahni kuma khan Japan nen World Cup anin thlen trom tumin palina anni phak hiala sangni soma khan round of 16 anin langkai boka abaka hi chuan group stage an paltlang lei thei meulo sangni som pali le sangni som pariat World Cup na nung pahnia khan group stage sa an tla ve ani South Korea machon tur Uruguay hian tuntuma hian player langsar lakol nual ma sela tha thum to lam an tam hle a
South Korea hi Son Heung-min in hliam chunga koluitu an ni a thazarual nga zoka ngai ni in Inkhel munam tak ani arin om zanin dar kwale achan vea hian Portugal le Ghana anin ma chhondona Lionel Messi teram an chaksi lova Cristiano Ronaldo teram hi khovelin anga lel zual pha ani Portugal le Ghana hi kumsang ni sompali khan group stage sa tho an lawin ma chhon to a Portugal hi gol ni gol khata chakin Cristiano Ronaldo an chakna gol a khung nge a ma se Portugal hi World Cup an khelna nung tum thuma an match ma sabera an chak zo lo veka an king puite tum ni draw in atlom zoka tum khat an chang ani Ghana hian World Cup tumli an khelna turani a kumzabi somni pakhatna huam chunga vek ni in kumsang ni paruk atang khan World Cup a hian anin lan tran chawa khami malam zonga khan Ghana hian World Cup an khel phak ngai lo sangni paruka round of 16 lutin sangni soma quarter final sangni sompalia group stage an paltlang lova kumina hian khoya nge an thut le don heram hi khel sual ol tak tur zinga ngai anni Portugal hian kumsang khazakwa somruk paruk khan World Cup khel tran thungin anin lan masak ber kuma hian pathumna annia khel chun zom le thei mai lovin kumsang khazakwa somret paruk khan an khel vele chawa group stage an paltlang lova hemi nuwa hian kumsang ni pahni atang khan kum in thlengin World Cup hi an khel chun zom ta zela sangni pahnia khan group stage paltlang lovin sangni paruka palina annia sangni soma round of 16 thlengin sangni sompalia group stage sa antla a sangni sompariata round of 16 anin pet kai le ani kha kum ina hian engchen tak thlengang mo November ni somni pali zanlai pel dar sompani le achan vea hian World Cup a sul nu nei thaber Brazil le Serbia anin ma chhondon boka Serbia le Brazil te hi World Cup a tum khat sangni somparia group stage sa khan alawin ma chhon to a khami tum khan Brazil hi sini final chaka khami ma khan friendly match sa tum khat in ma chhon to bokin Brazil hi sikhat fain an chak to bok Brazil hian Serbia hi an ngam zel thin na chungin zan ina hian Serbia hi an hne chiang sa ati ngot thei bik lova Serbia hi cheswal pal theina team an nia chuwangin Brazil tan film khur angai don Brazil chau hi World Cup la khel kim vek thei om chun an nia champion ngun ber ne bokin tumnga an champion to a an record a tha hle Brazil hi World Cup a group match ha azonin tum sompanga tlomia lawin an kal tuang meka heng match sompanga a hian match sompania chakin match thuma an king puite an draw a kumsang khazakwa somkwa pariata group match ha an chak lo kha World Cup group match ha an chak lo nung ber ania rei ve wang to tak ani Serbia hi World Cup an qualify tum na chau ania ama ero chu Kingdom of Yugoslavia ti an ni lai ramdang then khat nen rambung khat anga an la in zam khom lai khan kumsang khazakwa somthum World Cup ma saber te khachu an khel ve a kumsang khazakwa somnga chawatang khan tumnga z SFR le FPR Yugoslavia ang khan World Cup an khel le a chumin nuwa kumsang khazakwa somkwa pariata khan FR Yugoslavia anga in lan le in heng hun masalama te hian Serbia ti lani lovin Yugoslavia ram sang in zom ram lian le chaktak ang khan an la om ani tichuan kumsang ni paruk khan Serbia and Montenegro angin World Cup anin lan le a chumi nuwa tuna an ming Serbia ang hian kumsang ni soma tang khan World Cup anin lan tran ta a sangni som le sangni som priat World Cup khelin sangni som pali kha an khel phak lova kumina an khel le tur nen Serbia ti mingpu hian World Cup tum thum an khelna tur chau alo ni ta a he ming Serbia ti ming an put nuwa hian group stage an la paltlang ngai lo Brazil hirin kai jok an nia ma se upset result hi om ve thei ani engpo ni se Inkhel munam tak abei se ngam ti ila asual om love